Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kaseng Kongres akasni thok ding ka khan ru torek nai lur arajar apuat. Kal kano abak jingtai ka yeng dorbar thau an bathamai mau diang New Shillong Township. Kedap da jersey bamsap ka basar khai. Hakaji alang bigi lat pathai khubor President jong Meghalaya Pradesh Youth Congress usamla Irian Elkhan Milliam ulabu jingkeli da ka boong. Yanu minti rangba ka jala upersang ban ajing ada na ka jingkhalam ka tunum pelun jong ni ka yeng dorbar thau an bathamai. Hakaju kapor gini samla jong Youth Congress kila dawa ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balai alam da National People's Party bagadai ban sai pajba ya ka kaiphat toket jong Indian Institute of Technology Guwahati kabala shimti ban toket halor ka jingkhalam jong tunum pelun jong ka yeng dorbar thau an bathamai. Kajingjur jong ni bangsa ka corruption hapo ka state kajuni namrangi phai ki department ki bopher mata ano no bentar ngilang bangi ka corruption ka don his but henry chief minister jungi hak jaga ban penstam yaki henry isu kena penban yaki bejiwe ni bentaro nakalian jong media kila ai report babun ki department bopher la pau ka kajing bangsa hawai ding na ka home jong police ani ke ding jong ka kot ka care ka health ka education power social welfare barka PWD hari ni mata kerpang ni kwa penekran sepang kena ka dom berbeda bangi I bo chief minister jungi ulaju kran sepang kena bangi I bakane ka dom building kelap collapse tangimut ban kelihi yo chief minister jungi bahai kata ke report balai naka IT kohati bangi kwa bakane ka long haka public domain henry pat bonsin jaka ban batai ka daw yu ba collapse ban ai kata ke report ikumba ki shugore penno ki shiada rabja takadaw ha bonsin ro ba yekli ki wei ban pensai kata ke benta ki ong ban ban le homework ki maki takadaw ngi bu kata ke jikli total engineer le ayu tekita ki contractor ki le ayu ya ka tender kontrak ayu ta UPRNN bakal ada kuih clause motor clause 39.1 yang tender condition ke om sepang ke subletting dan subcontracting ke UPRNN kamla ban ai palat 10% ke kam saki subcontract ki subcontract ni ka drum jungi ke PRC badirai construction kemudian pakai implementan 10% ke implement 4% ni ketika kam hantai ko drum jungi Dek yang lupa, kini ke PRC initially for apply tender yang plus reject in the first place nak PWD. Ke PRC kayo menteri hentai dengan apply those channel kusuki. Ke UPRNN kalau use ke PRC kalau use ke credentials yang UPRNN bukannya menteri yang terkait hentai. Kini ke juga firm ke PRC ke menteri yang kikam apa terkait pulos supermarket commercial complex Kapenteri Serok apa Bajang Doba, Kapenteri Sport Complex Faktura, tinggi kini PRC figure sepang apa ke kampung Meghalaya. Kini ke MPC beling bangsa mentaru Kapenteri ke PRC. Tinggi lingo bala tak firm ke belakang lagi ban blacklist ni firm bahab betul ni. Marimbak ki drawing which EP sibel. Lagi bakani ke firm kampat long qualified ban training kam. Kemudian orang beli ke Yorkshire kamu, beli UX state, beli UX kiri, nak training firm asal blacklist. Jika mana bayar beli undue favor, nak Sarkar kejuni. Ke lingo kalau bawa UCM, apa ai kita press conference yang jauh, bawa state di tengah tahi, bat itu nak kejung conference yang UCM peringkat ni kejung Bulma. Bawa conference juga kejung Bulma kejung Prakadu. Azam kalian sepang berpuntai biang yang tak di CGI sheet yang ini ada mosaik ini ada gigi yang berpecah kalau dong kalau kenika sendiri jongi kebeling kalau safe ni ya yang mau minta kalau safe pilih penuh tak kata method penangkaman kenapa kita kebeling safe at the same time kejulong ki brush everything under the carpet ki show me ba kita kebeling jongi siap udum jadi designer segini kibar laju tray ni udum kemudian jadi ham hair ham pun kita Di lapuk di makan report
bakadong ka bahalinda kabangi peba borok peba keno ringi di baki betok jing lap jing ni report nilap ba huge scale corruption ka dan but keba smusi kalong ba ubadi pet of some pet ka kam tai project management consultants tahu election akan kasem jong chief minister ni kadang kajinia benda rajat di tempat etnyau ya kam keba terpang ke kongsan ko state ni nimna kumiki patba kumpi kongres tu nimna ba chu mapsa ikni bagi hapan dewa dunia bagi lawat dunia pakai ini dia mengi konten pas patba mengin suya mereka di election agenda ketika jong patba ketika dom ketika assembly building di patba kalau ada kam ini ada kami yaki stakeholders profile baginya minumnya we won't go with the smiles nya kita jumlong ka PR skills jong UCM ka UCM ini sangat no kamdera ngidangnya wa susu as per photograph the same is not done with improper joints due to which desired strength will not be achieved and we do not know kalau safe this building but cracks are still there don't we cracks bahaya yang suka buat the connection of the above beam BS53 is not proper. Casting does not seem monolithic as gap is visible at the connection. All these gaps there. You actually ask wait, the gaps are everywhere. Enough joints be here. All the cracks. Next page cardboard. Poor workmanship description. The photographs attached below shows poor workmanship and no adherence to drawing issued. The stub columns are out of the beam and out of alignment. This is the quality of work that the contractors are doing on us. Saya nak bisa berfokus tuhi, perform trekam, bagi apa penuh ia really complete. Ketika high power committee team ahead of the speaker, dan ia fully responsible and he is the speaker himself. He should take like the onus on him, on shy, on let kena, bagaimana untuk kita mengukur. Kalau ada mi komunikasi jing kulmat jing pra jing nasmo bawa speaker kumu one of the chief stakeholder bading ba dari ban kaum sinti mu dengan su penyadar coba mengukur bawa kulmat itu kerja kita sih mengukur mereka rekor mati kalau answer boleh mereka project. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.